No, I get it loading effects. Because I don't want to use them either way. Sawubona, hello, hi. Ninjani. How was your weekend, guys? I hope you guys are good. Take a look at what it's so. Come on. Sisi, hi Bonolo. Like I say, ke weekend tell na nele byang. Ke sa tsore ke flu mara ya fola. Hello, ujile ing. I see ke no go ra dinotlo se nna ke tsofa pe yo. Ne re le baneng rona nnes. Yo. No ne re tshwerpila like weekend te otlhe motho a zanka tlala strata or aya bashimaneng like ne re tshwerpile itse. So a kitse ke nna gore bya mara khale o sa bona hale ke a itse ish aswena. Bothata ke ausi o. It was nice when hey. Umpulele mola living ya tseki ka seo sa hao ene ke tsere ke fluviang ke fatsa bona engwe ba bolela ka BBL tsekeleke what did you do BBL are BB azanka fela so yo I infidite yo I can go botsa maka sham shnete ke black flu yo bara go nyaka body to body he o thomile are o nya go ibona ka nnete wena ka ibona mo yo waya ka wena I impulele ela yo okay kasi ke rene le busy ka mo weekend mo ish e fedile mar lebo go thusang like go thusa eng e fedile long weekend e la ka pele fele bile ka o sanela theoela bana ba go hae mara at least le krele di cuddles because she no to yo ne ke borile mal na sentse ke re inviting irang di brai eng ala re botsa ala re bitsa like neighbor mara fe marleno ka re le gifta botse ke le ke fela ne lena le le mela rarahan rena ale re fidi gifti like ale thati screen yawa tata screen guys and shandeline it's wampula wizi live yeah check a live tata screen guys and shandeline woo langifta ngifting mo mablom yo follow us yo lindo ka re tshwere ke ba ish ka lwa le ke tshwere ke flu
ke sware ke flu mara at least ke sa bulira content nyana ish fela o re ice cream re tlo gift oh okay tata scream hi oh guys mara khale ke sa tsubipatsha o itse bolela nnete like ke dumile like it's why lindo ai ke eng ke batla batho ba sendele ice cream nsendeleng a ke itse mara like ke dumile batho ba 5 mphe ice cream tse 5 e ba nna re bjao guys a re tlwele bolelang ka yena ish yena Asham, he's very funny like no one says ke a dinela di live tsa ibla ke tlale he kentse mo TikTok ka no bona fela a le live ka tsene ka dinela ene like ka commenta ka tse ha kirang ke interact le batho eng wa tlhalanya wena o ntloela ne mosadi o le ke tlo monyala hape nna ne ke kopa story ela witsi Malinde o borehile re bitseng bathong re tleng re tlo chilang like guys mara wa ju life ya pora yo hi you're so beautiful without any filter thank you ke a leboha mma wena ya zanzu muske bona re Dedrick o ya zanzu neta ish guys wa ju like a ke mo di muzung tsa o tswa ke le so like a ke ne go re betsela tsa gore kapara like ke no bia weave and then ke re kepisi ke like tsatsi le ke tswang ke nya go ti feel le nna gore ya hi piwe ice cream wa ntlhalwa ke nya gore like ke tswa di auto ke nyise wa ntlhalwa like khale ke le soju ke khale like o ka re ke reng ya wa bona winter since ithoma zange like azange ka itela matsapa so no so nka season zu shem ne ke di bala mara kara a kenya go ya headline imo to notice the mode kan di person di ka ile ke dintsi shene mo ka tse tsholo right ne ke piesa wait I guys like at this whole again go botsa maka ya monka e busetsa just that le tswalehile tshwantse ke reng go phunya hape the hair is giving nice vibes do you know stingvater kana wa kre stingvater nama ne ke bitsa stingvater wa ntlhala wena ke ntse stingvater sepaka bjang good evening hi Chomi why uba so formal why umputse ka stingvater ke a o tseba dintshang oh cute without makeup thank you hey you look very pretty mama thank you so much Dr. Levis it's really fluid yeah Chomi, you have to join Tsekelek's life. Chomi, ke nyako bolelle batho ba ka ke liwane. Bathong Chomi ko rata mal, o rata ke nna. We love you. I love you too. Wa ntlhalohanya. Nna ka o rata Shem, le nna ka o rata. Ke nna Stemvater. O nna setse feng? A reng hape nna ke bolela gore bonnet ke fantare khane o ha Tsekeleke. Bathong mannese. A shemake. Re khona le kae bathong guys una le motho ang kwalletseng letter with am fa yona lebo tema lebo na hatinyana ash get ready at 7 John. Again. I'm not checking.
I love you, yes or no? Wow, that's chance. Get ready at 7. We're about to get drunk, yes. Kiona. Kopa bona moriri chomi awa ifitile nako e chomi aka khale ke a ontsha. He. We ngwal batho mara le ba reng ke lonely. Ke le bontsheng engwe. Nete e ish. Le tlo bona hore e kutse ke mai ene la meets ene le ka sena hano like nna le ena ra bolela eng ene like ke reng a ke type ya hae nka le moshimano a ke type ya hae ene la meets pila fela and re bontsha moshimano ke magatle nna hang yo Kamakalar and then brother see we would be can we patela nna won't like makli one ke mosakere like patla le bo hafi ba ka arko rata like kam kho oleng ka di makeup with that yo guys la bona ke blusha bjang ke pallako tla be olla eskala so the show lindo te tshware ya bua te tshware yo no okay ya ke sharp wantala yes ya no bona tsona tse di ambora ishi lethanya no nkhamakaka mo ka dlala mar like ishi like nna ba shimane ke wiki for bo yo okay yeah ke sharp like ke sharp abo so kare like unya ka valente ke hafa so area o bone le video ka mabane ke re like tsa onyisa eng a re monna ra uba kora tentse ya kare okay and then like and send the letter at least like and then atsamaya and then like ra bolela mo phone nna ka mpatsa ka re nna ke file ka re wena wa mfura phela nna like a ke type ya hao arkai wantlwana arkai like a ke type ya hao ntlo o feel ka re like on deserve in career arkai it's feeling I've been there and er go futsene tlo tshwara pila What's going on? Kanya malanya na katirubatsa. Ke duma ka di sleeping pills ta kan ke di sa fela ne. Ke dino ke rubale ke arabe like maybe ka usana or eng katirubatsa. Mara he ke checka na go ne with or let's say 1943 ne. He ke checka na go ke re okay re ke tswe ke marabe ke 1945 o fitileng 2 minutes fela. Like ke palla ko tse tshwara ke ra a ke nyako reply fasting eng awa maka felletsa ke mo reply a re ke bone video ya hao ya rona if motho like o mona ka tsela ela ka re kare ko bone ka tsela eo and then a re ka no on fast phanqanqa na kare awa a re sa wa like nka se chabi ntlhalai kara wa lo ka chaba ke neta ba ngwana ko hae like ke mo lefatse mo ke like let's just enjoy the moments le na mara la ntse ba le na ka dlala shem yo mara wa utlwa stories le sona like motho o tara ya ho hawa hona nto bya like ke no le borulla wa nthalwanya le sang ka nna shem ke no le botsa felo rawa nana ke bolelle monna fetsa like ke mmotse hore eng ka fana eng ke lo mantsona tseo
mara later ela ke tlo le balla yona tsatsi le leng like special tata screen guys and shun the line pero o tsenya di notes mo botleleng ya mayonnaise wa guys why re botse gore e tlhaya kumang at least yo guys like motho la ne le ka tshepo re ke yena like le ka tshepo re ke yena ke celebrity nyana engwe so and guys o le tlo re hey Lindo be careful ka di celebrity eng mara ola he's very low key and upila bang like upila yo and asingame o pholile ke atlanyana tsekeleke o live awa guys a re tloleng tsekeleka enjoy live ya hae oh Linda I missed you I just woke up feeling bad but you laugh but ngwanyana ka I'm glad ke mang I'm glad or o sharp bashimane Linda nes o tlo go bala guys nna khale ka ba pelo awa no ke le rata le bone le no raisana taba like o ka no rata bashimane ka pele so o ira eng ke artist or maseo go shebile sa wa re ke tla o botsa ngwana ka ke tsatsi le leng I say no like mara a le bona re pelo ka nna e rata fetse like e rata batho ka pele and then it's mo bona ka pele maybe expire exciting like you nna ke happy or in love ke Dedrick right mara kan guys tsonte ke le botsa ka gore na le Dedrick ka re jole Dedrick o na le girlfriend batho binanyana at least I kenya go la because tsonte ke practice step is khale and I staba tsore ke mo pedi la ona ke le fa dintinyana ke celebrity ele tambona tsile ke tsone lena mara go ntsha like monona hanyana mara una le tattoo wa ntlhalanya so le tlo no bona maybe le ka tattoo dilo yana tse byao le go tse like yo guys humana to itonna ngwanyana lena la ya ka shempio humana nna like I enjoy wa bana in my next life ke khopela modimang ke re ngwanyana mara a nkire epitholanyana ke pakenyana wa mara like ke re a kenya ka personality ya ka hape ne mara kenya gore ke be epithola ke pakenyana and have a nice body and ke nne le chelete yo nka le bala chelete a kenya ke BBL kenya ka naturally BBL yo ha go tsofala mo kro le byang a kitsi mara a kenya ke BBL kenya ka natural in my next life sisters bar mara asara makaka Lindo okay a kenya ke mara makima kenya ka like shape wa tlala nka pergini bontswara mos like esa bor motho ngilo bona ntongo le ngwe ya parang ya o tshwana okay kenya ka body byao and mara BBL yang khacho yo wan tlhalohanya and then I'm feel height I'm feel chelete mara personality ke bua le yona ka ke boss fatlego guys now it's ke feel like maybe ke o tsore ke nyaka le ra Lindo like upida o tsore no gore like se fatlego ke feel like re modimo like na jaileng yala o tsore ke nyaka di comment le no gorgeous upila no tso ke rata byangi hala pozela no Lindo like he deserve good things ke re anna mara ke feel like le no like one tala so ke feel like na modimo mo sfatlego like a tsia nako one tala like ke feel like mo boarding le sfatlego a tsia nako mara personality sham
ke mo fa matsogo wa ntlhalanya but wa iragale gore modimo a sa o fa motlhe ishi amanya ba re no o pila guys nna lamfora awa ba rawa o pila ba re no chumi gorgeous ba re no gorgeous o pila ke tsa ka re bjone ba rawa o pila and special okay guys, thank you guys so much. Like next time, it's mpona ka tsela eo. Awo. Mara, thank you guys so much. Upila chompa thuntanki. Wanyela ori. Oh, wanyala. Yo. Hawela kirisilo. Orunyo konyala. Haru Thomas and friends urana. Urana. Even orin na ka khopela because kolla. Baro special ya kama tu ashe hello. Kopelo ba motho wa hao cho 0 ka bona re o ngwana shem ka bona re o ngwana hey ya wait ish lentse isite ka tshego I love you too tatan screen guys and Schindler Tata screen, guys. Hi, maestro. Mira, what's going on? Mira, librega. Don't put this word on you. Check it out. What you going? Go the Joe. Why? Maestro, aksa bona ko WhatsApp irating. Blogging. Later on blogging. Waga, fakale ke stemo. Wait, nana, ke na le bo matri weeks ke stemo WhatsApp, but bana na ka re ka ba blog. A ke na na ko eo. Na story status sa mafelelo nailing. Nail something money deep. Kar yo. That was the last time ke ba mo WhatsApp. Serious? When I come back, bana ba half. Over the hellos. But they must go show love, guys. Like you. Let me try to check after the live. And then untene. Why not I go blockile ngwa half? Why would I block you? Like why? It's over now first on a blind line. Costrato originals are simply these Garash. Costrato originals strata take over what simply these. Wena no le kam khomo mo di met ke maybe o tlile le motho wa hao. Nna like I respect away guys. Ka nnete. Motho nang ha fela ke o man mo. Yeah, o man na le busy na go le monata ke re o tsaba monata wa. Yes. And then next time we are up and next time we are so. Ka nnete. I'm endle khopelo o tsha ona black. Like not in a bad way. No, not black like back then. No, not black. Hey, no, why would about not black, eh? You gopola di video tja gale not like record. Oh, no content fela and ke tlo busa content e le sa wara ka ilatle just that ke sa nya go e wantlhalwang ke sa nya go e polichanyana. That's right. No man, content was too much. It's happened like yo. That's too much. Guys, le like issue or ka nne se byanong ai ka ke ba limited or ke sa ulela lo tse ding ba ka re byanong wa ntlhalwanya but like ya itse re byanong ke a serola ka zvevula wa ntlhalwanya obvious so ke tlo go se nna ka e gopola. Nah, that content was too much. But maestro ka raka ke he bana ba renga nna mara maestro pila o itse ora thank you so much man.
Guys, bona maestro like ke le fa chance ai nne re ke chieftenyana yawa na mara ke rata bashimane yawa Sabulaya. ke tlo ntsha maestro Give the sunlight what green bar soup. I don't know. Answer. ba re bathong ebile ke mopedi ya full package ngwanyana ka Mara ke kwa ba re banyana ba re ba bashimane ba mapedi a ba beach. wena o reng cause o yena Ai nna ke re bona tšhelete ra e fashion rena a re timane na batho ba bana leng crush nna ke ba romela di 500 every Friday la utlwa le motseneng le sa motlwele mara lo utlwela are show some love mo barking mo posteng ya hae eo yo bro like this is crazy freshman ama piano like yo join khale ke tla wana tla like dinsa wait nteng khathang ke o reng ne yeah upila mo di mamo like and o khona lo bina hafisa bana bona fela bo ba 500 serious 500 next week ya go dinka 50 rand so 550 550 le lunch la dutla bana ba ko hai le sa fetwa plus ke single basadi ke single ke nyaka wa ya ko wena thomaneng lindo lwana o hafisa o master ke braya ka our master ke braya ka like brafan me ka utsa ke single jo like aro single bara ba ko hai o bolella lena ke botsa bona batung no ra kampotsa like o mpuletsang Mar, how are you like mentally and everything? Ke sharp wait no yo maestro ke tlo tlhalosetsa ke nyaki yo ke nyaki lo bona kotsi yo ish but like, ke sharp no wait ke sharp you just tell me like in hape Lisa baby a fetsa go commenta o hafile ke ra ke mona nkare o hafile thata and ke sho mo leng wa smile lo smile like athe ish no man but I ke sharp no it no as long as you're okay mentally no man we need the I'm okay I'm okay ona dilo tse dingwe di ra di operator mara re di beye ne re tlo no bona ka mmereko wa teng se tsutswile it's fine le ka se re botse you will see the signs like the signage on all there'll always be signs yeah first sign le tlo bona ke thuntšha di cricket ka December penna se nna motho o thuntšha di cricket mara go bolela nnete ne maestro ngwaga o ona she nna ke a o leboga like ke give up ile gore dilo di tla ba sharp like as long as motho a sa hema jo ke ntwe sharp a tla bona pila next year jo next year is our year ne you happen last year it's a bia motho ke ntsa bolela gore yo konyesa Braya ish and like yo but no botsa nnete ke give up ile like no so aksanya go te worry se ka lo tse dinshi wa ntlhalwane ke tla bona pila next year this year ona o ira le ke bone re mo August ya ona ntwe pileng ke reletse mo pilong ke no le boa fela ke sa hema fela jo as long as abona sa pela tse baya ke mara Barlindo ka o nyang guys re ke le botsa ka bona ke rekile oh like ish na vele shem ke phela ke le protected what trust re ke le botsa eng gore ka ono e ke rekile kae ne like wa ditse di shopo tsela tsa gore ka ne parking di aparo tsela ba sa di rekising tsela tse ba bitsang kan thrift store not really like tsela tse leng gore maybe di senyehile maybe like Mr Price e di ntshitse and then ba di not tseo not donosa yeah rejected ne yeah di reject they rejected markise go fatshe go bontsha re ira la ka ka no ene kano e ke rekile ka bokae 70 rand ne and if futumatsa ne ne ke nana ka raina phoso nako ke reka so phoso ya teng ina le potla ka mokhine ka mo ina potla Barlindo I see you ke bone fela that's why ke tsaka re aksamela ke nna fatse ke tla no montsha so e ba ka re like nna ke nya go tlobolela wa alina le strict too much wa was strict too much but was strict too much hey but
our district a bona ka emela maestro ito ba ka re bano nna eng so yeah ka mo Emelela ke re potla bona iteng santse and re then this bona ga side botse akere emelela santse re bona ga botse o bona eng o reng emelela re bona gown ga botse re bone king nka se emelele ke tla emelela ka nako ya ke banna oh okay e shapo ka one emos ba re emelela man re bona botsa emelela re like o bone tla mfounela ka kanto ka FaceTime and then maybe ka o bontsha yona pila ka ona ke rona le bothata no it's because you have a problem so ke tlo bontsha yona pila banna ba re lindo o shy nna shy then o shy banna era ruira shy emelela re bone banna guys re bone e shapo ke tla le irela like ba re keng ke tla le sendela ona ka di-view once one by one apere o sendela lebaka mos ke tla ira ape lebaka ba nyako e bona ka mo comment sectioning ba re lindo let's see stand up emelela re bone le BBL o na le BBL so wa re amanyana e tswaneng bjanong pina hao which one a ke re freestyle eo setse tswile vele no I posted the freestyle on my TikTok like majita ba e postile mo Instagram I was like we postile neng today come at 12 I shot it today at 12 it was a freestyle I took it come at 12 then I post the same time then I slept take it over no so ke magale ke Instagram hey waya ka wena I'm telling you this was posted like that's why I went live because I wanted to tell people that hey what the fuck is going on okay bana ba ko hae le motlwile mosakere ba ban support ish le mo supporteng and then a khono le betcha o bona ka ira tšhelete o le betcha like 500 tela yo ba 5,000 every Friday wa utlwa le lunch like le performance ba re lindo o na le BBL that's why ke senya kwa email ba re la tshwanelane banna bjang no bathong lisa ke tla ira BBL guys o ya take ka leselang last year ebile o e hopole ene ke bone ko strata originals or au mara wa ona ngarba o ke DJ nyana like no na le shipinyana jo ke jinyela ne isa hemi like maybe that's why no chaba lo mpoledisa ke sa itseng ne marsa o tla bona pila like Vincent sino vuyo Vincent ish wena wa mpatla o itse go bone khale ke mang o sino vuyo Vincent wa mpatla o itse ke mmone khale like o na le tšhelete ape nna ka wena ke nyaka motho ba le tšhelete o na le yona nna a re memeleng rutlong ra reng santšha be le tšhelete guys lindo ape santšho kgone o misha bo di-tang bo di la parada o reng wena o deserva bo di-tang le bo di la parada tšetša gore o phela o reka kota and like now it's bashimane ka ba betcha o itse tshwantse ke latlhe aowa wena lindo I remember that no one like time. not gore ke latlhe o latlhane like ba ba deserve tshwantse ke eme gore ke bone gore bona ba nkirelang bathong detriki detriki ka da shu eba na izanzu kante le nna ke maketso gore and then ba re botse mos maestro a isa kwena iva nna kane ke engwe le rata like ba rata ntwa majita like ba rata ho bona man lindo ere kushie okay sharp aina flow and then o tla ntsana mo bagere aina flow a joke tseo tsa feng o bona batho mbitsa braka banna o go kae Nita, joke tseo
Hey, banna, why worry about? It's you. It's a thing. Saksak mo pan Justin 666 That's saksak. it's Justin 999. What jayka? Amban, are zenzu jo. Bo, ko irabang eno wana ka witora to jana ene ba no ngano nka installa. Awo wa jo ira ka mukhoira andro tsena dalla tantse. Ora, Tse. ke serious ke alelena he. Ulio bushuo botle ya zwa. Ana wetsi nnane batho ba maki ba tlo kwata ba re nna e ku tlella ba shimane cause ba itse ba re ke zanzu ka hana no ka re ke botsa ko wena ke hafile like baby yo. It's go bona e tla man. Ne? Yeah. Re tla ife. Ya ke Bia plus ke tlhapile ke shapo ke shotela fela ka re ke reng ke ire miriri and then ke no re di touch up nyana. Sharp, ina flow. Bye baby. Guys, nna ke motho le bashimane o tlo bora mo pelong o sena bashimane. Bashimane ba ire bophelo bo ba monate. Wa ntlhalwanya he ba steng a o irali ke kula mpona ke thabile nna ke di one ke thaba fela ke na le bomang bashimane. Our guys like baby ke ino ba like fela nje like ene ke tlo le bontsha girlfriend ane ke show ba le o tla le yona ene byanong obvious o tla le yona wa ntlhalwanya so le wara fela Lindo o phela bophelo ba ditoro tsaka akere like guys le sa tsong bashimaneng wa bona ntwe re ka irang mo bophelong ne le re ka go isha re irang bashimane a re tswe mo bona ba phela ba le number 1 a re tswe mo bona le ile re o go ishitse ke bone nna nka se tswile ke ba tlwetsa sisi it's true soze never yo bophelo bo monate wena bona le bashimane he ba stenga o irali bona no ne taxana byala so ne ke re no konwa ride ya mahala kana ba cute mo ditafoleng tsa sanzu kana re banetse re hi Motho Wa Ernest ke re yes wa ntlhalwanya nje ke install ko install mo feng ne tena like nna nga se apare ke PC guys ere ke install ne ke tla ba ke rile cause ish tsantse ke nyakana le moriri eng ke charge phone cause sorry na a ke nyake le re he ke jama mina kampana wa sorry hawa a ke nyake le re nna ke jama mina eng ke tla ntsha ene ne la manji ala ono re neng ka kometsa bana ke blo re like ke ala nyane ke tsaka na mile ka no fela wa ndlalwanya like ona ntiretse benong ale so ke sware ke flu ba re installa o le live so wa go ba stara re ke fitlenyana ne e sa wa fola Mira ke tletse jang mara at least o school ne ko tlhatswe wa bona ke rileng o ne ke re ka installa malobanyana ne re sena mabone ne ko tlhatswe o tla ba shapo wa bona ke bo file maphondo a may 2 cause ne kenya ko wa bo mo lemo e hodile meriri wa ntlhalohanya eish guys wait nna ne yo Wala na no. Mara se ya huwa. Ke ngwarona is the one ing.
Waruna. Bathroom crazy. Oh, what I went? Para to fish waiting there. Nabelam ponela yo. Come on, Clue says. Can you run? Can you run since without a wig? You run a wig. Says if I get Zanzu about that, the Panamir Rubiang ish. Our mother says, I give a quite a million to this other, like, the hand dryer. Like, hair dryer, ne? But it's the brush. So, he'll brush your dryer. Yes. I don't know what on to Sayana, Mar. Mara. Guys like you, Ogare, come back, I want Ogare, such Ogare script drata, Ogare script photo. Parang kasi lo mo adi makanik. Can you say with was machine? Kirani? Wait for na no isenyile se aku utlipile ke le kokole. Wait until Kamara machine or Viralang. Ah, utako butor we writing mirre e sharp ne le sai felampile. Ne e sharp e tlo ba sharp ne. Ne ter ko butor bothata bile kae. Ne ke tsaka ka install ne ke re ko e headra ko irang. Si le ibile so mabone a tshaba. Ba re lindo na go ya tsamaya o ba tatsa ne ke ra kenya go irelo tse ke le live because I'm perfect. Oh, this is go ya kae? It's a gaming. Oh, what's a gaming? No. How was it? I win. Where yeah, go in. Okay. Oh yeah, Heligitoma Retoya. Like Okay, it's on my league. next month. I think next month. Yeah, next month. Can we allow? But how na Bob? I keep Bob on twiggy. When am I going? But how na Bob? Bob, but we got how now we got Bob. And I get Bobby. Nata tagala bontshang ne popo engwe guys e ditshila like e ke tlhatswi wiki ya is cool wa e bona lwena e fetso tlhatswiwa wa ntlhalwanya nete ene ba nong ne le tsheng fela bjang e seno ke fetso ira le tlo bona bjang Says like, you know, Maragabona. One ntlhalwanya Yeah. O bofile le pondo again. We bofile le pondo again. We straight in. yeah Barlin do karle thosa no ba nna naka tlola aksaya zanzushem korubala Hi, it's iya. Tikale. that's why next time go hira cause no so linkirisa dilo ke boshiu mothong ke a robala a le busy a bolela le ane mene dika dilo tse eh Yeah. Kira mo na lang godimo ka Lega moki. jo sisters o ka roba mmereko bjana lwena A o ka se be mmereko. O ka se be mmereko sis. ne I feel that, but it clean, yes. It clean we take. It's like how straight. ya shem yona shem ke tlhatswitse shem witse eno ba ke bofile le pondo mo lemo ke re ko yi Yeah. And na ke bona vision wo ke bona. Vision wo ke bona. Yeah. mo shem professor no soria ya zanzura tsena byanong nete naksana byala so I para dirimzala Kelsey emanyana Great friends, the right boyfriend. Mara guys na bashimane ka ba utlwalla ke hape nna le mpotso re o sa izanzu ke ra tjo moshimana no re itukisya no re nka sala ke bitse ke bashimane maybe nka sala ke bitse ke lena mara bashimane para re sisters tjo
Amara sesi. Oh, cute. Yeah? So here na re etla. A o tlo tla. Akere bjao se ke re mara as long as akere wa bana le ka tšhelene re ya kae bashimaneng wa ntlhalohanya e no ba lori ish tseo le tseo o irahetse Yeah, ni re ya bashimane. Ni re ya gaming. O ka ni se senya Babe, gore. I love you, you my everything. Oh, taba re le bjang ko Mzansi. Babe, I love you. Pinanyana e mara e reng kane. But yeah, babe, I love you, my everything. She's like acting like nothing even happened. Which is worse, right? Because something definitely did happen. A wa se se etla. Se se nna ke nyako ditheka yas. Ha ke nyako ditheka. No, ke ra re e tla mo ke tla o irela ke tla o requestela e tla mo go tlong install jo ke ratile ka mkhwirile mirao jo mara na mila after ke bofolla le phondone ha ya ke le bofolle Jigisa bana. Ere ke bo. Jigisa ke bo. o ga le mirira mmaka ka dlala Lindo kanigeng. Babe, I love you, you my everything. Ka re mirira mmaka na kwa kwa twasong ka dlala ne ke na go e bya byao Tsetsi ha ona white comb. Ba re o ka re pudi special. Kanigeng ga ba. yo o ra ke nang hot comb No, white comb. Ya me nama like white. ke na lela ya hao Yeah, use a brush like use a brush. A brush. It's a bag. Yeah. Re toma Yona bjao. Yeah. a re esese ke re o ya Mzansi a o e stockfeleng a o e ko bra juice wa tshwanetse o fitlha ko nyisitse o sa bontsha batho gore bophelo bo nyisitse Yeah. And then buffalo le pondo says kanigeng. Buffalo le okay ka pondo. be botlhene Yeah. buzz down Tatiana buzz down I wanna see you bust down. Break it down. The bust. so guys mara ro loka mara mo Oluka sesi, oluka. Bone bjang? A bona. ke bofolelele Ae. ka dlala guys Brush sesi. oh sorry Mo fa sa bidinyana fela o re go dlala. Kanigeng. Ha re ba serious mo. e le nna ke kama motho wa ka wa afro ar baby go loa ka tle go tlhapise moriri ke re okay baby ke tlhapise re dryer e be so I said it's a a re moisturizer. baby ko majiteng ba re ko wena o itse re ke lo straight back ke re ba gafa re ke ba boditse so baby like o nka ba monate ba Straight back sa di beats. ke reng Straight back sa di beats. yo okay and then after mo How na hair dry? How na hair dry sis? oh ash Hair hair dry. Babe, I love you. Oh, ikaw yun. Baru ba na ba di after ba sa moisturizer sis? Ingi? Panna ba di after ba sa moisturizer? Mama, sorry. Ako utlwa it's na phone wa ka join ke nyako ilukisa na temazakisa teng. Ay. That's why nna ke re ngwa ho hona like why o sa no fela once. Phone ya iphelella. Panna ba di after ali? Hey no braya bitch. Wa mo o tsorrola cause e bo fedile ka wena ene no a kena tšheleta o reka eng le sawara wait Yeah, le sawara sham dilo di tlo change Yeah, yeah. Yeah. Yeah, bro. or maybe ke no ira afro mo kine a fetsa ke re yo maybe ke no ira like afro mo kina mile ke re di baby henyana na mile ke re mangenanyana magima O kare o ya taverneng yana? ka dlala sorry ke be serious Yeah. So Toma.
oya maki a ke thatse ke irang no No, it just hair dryer. Can twiggy. ya mare ke hatente gore e sawa Yeah. ya Yeah. Yeah, like that other brush says. That other brush, a black. The other brush, the black brush. Sassy. Ish. Sassy, yeah, brush, a black. Sassy. 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 Brush, a black. The other brush. awa jo awa e be boroko nna tsona tseng ka sekgone shem Sassy, a black. A black. Brush bola. Brush bola. Change a brush. awa jo Yeah, boy. no wanda bomme ba bang ba re installa masefu nto ya lapisa ora Yeah. heban leksetso re ya draya tlho e wetsine ke sa kwala wa yaka wena But Linda King. awa jo Oh what? ejo ene yaka e pinki wetsine ne sa sokodisi ba utswitse awa guys mpotseng ka bashimane ke kgone go calma down ish Bubutse. Sisi. Kukreti motho yana. wa yaka wena jo mare nke kilo lena bolong ka tšeko wetsi mara Yo. mara shem jo Yeah. Yeah. Aye. Masadi ke plan again. and then after Masadi ke plan. Ira hape sisi wena o ira habe dinyana pele after or after. oh mara yeah wa bona Yeah. ana wetsi ne ke na gore ke ire bang a ke na go ira bobo ela ya gore like ke na gore ke yo ke na gore like e be le drama nyana like e tlhaka-tlhakanenyana ka mokgona wena ne birileng Yeah. okay so ke trial like until Bakare like yeah. Mara apa nore iba ai bed ni. Yeah. Yeah, prasa ka mo kises. Bopula le pondo. Prasa. emanyana ke brachenyana mo kare o iraetseng E press. Yeah. Mari mangu rata banna wa buang. e ne re ke no Brush. sisi Sisi. Nna ke re ke I wanted to ku irele uba connect ya hot air brush but ku iris or ke itle. O re bang yeah e tla se so itse ke tla o lata go tlase cause yona I khona halisham. and then if wena wa sala re tla ira 2 stops ko wena and then to Mzansi Okay. Sharp. Ere ke re bang. bona ka mentse bjang mara ke re henka isa ko pele so yo ba ka re ke ela ya mara already yona setse ite kelile wa ntlhalohanya ite kids wa tshwana jo Okay, mar. Okay. sisi bona okay re ke le bontsheng yona ne like ke kitso re le e bona na mara like do you guys see the version
wa ntlhalohanya like kamo wa ntlhalohanya la e bona mara ke I see. No. eh Ukari. bara e romala once that's when nna ke le botsa ke le battery guys funa ke fela le battery that's when ke le botsa ke re nna bona dilo tsa ka di le down bed a ke nya go tsamaya because ke a itse hore waiting ke le miss SA le Nox but because ne ke sena outfit ne ke sena le tšhelete gore nka ira nkara wa sisters tsa mauli one tlhalwanya basa one tlhalo like ish awa maybe nke ke ipitse ke lena ne ke tlhore ish banyana ba ka nka sekhone mara bashimaneng wa itse wena Mzansi miriri eki like bushiu tla be batho ba sena taba le yona like as long as ke le Mara says, Oscar like o trend, o tlo trenda. Bara bana mannes mola. Tšhelete di 15 e fedile. So sesi e tla funa ke bile mo 10% guys ere ke ireng ne and then we'll go live again ka 10 I think so tla be ke sa tsamaya ke nana gore batho ba tlotla mo kante Not now, isn't no. buzz down something in a buzz down yeah sesi e tla he then re bona re ira bya miriri e marvelous Because hi yon twena I was sesi. yeah Wa tlo bulela ka wena ba re TikTok ka e patale. mara fela e patale khona ba nyakang mara TikTok ntse di tsenyana di wifinyana tse malwanyana bo kwa ha o na le motho a nyalang a ro khopela batho di ke ba fa di wifi 1 e go e fa go kwaka Mara se tsikeng. nje amanyana kan e ke feng oh a ke re di tu Ela. Sesi e like ela ya mo TV, ya gere ke la ya matoko man. wetse nek nana ke feng ke ela ya like ela etelelo e bola last year Oh, yeah, ke go bol. guys ka nnete ne ke phintse ne ke nana re le tlo utlwala a kana la se utlwa shem yo ke phintse se like se lady se peli kanala tla wa rona sharp ira request o tle Yo, ke tlo request amanyana ke nya go ja. Khona ke fitlang no, a ska le ke fitlile. nna plus ka pelo a peya shemngwana batho Yeah, a nya go feinta. okay sharp Yeah, okay sesi. Sure. bana ba ko hae re tla bolela ke re di tla kopa le kopana e re se si banong a ti phumula ke re banong wa bona re o jile sphinya no so e re kwa tsana di batane ka julu ka lo julu ka maybe a ke tso re biralang ka nna so e re kona tsana di batanyana and then he wa rona tla mo khirire miriri fela and then re khono tsama a ko live again ka bo 10 kwa tsana di batanyana hape ke jile sphinya banong o ka re se santse hona thata ke ya ke buile bjanong and a ke sa tsamaya why lady so hao wa ngwana ko hae ke sa tlhapa a ke ke tlhapile marao o rantwe 10 Mzansi ke re wa itse re a boshiu ene batho ba le bona ba sa le busy ka dilo tsa bona so no se ke 8:30 okay ke tlhapa bo ma 30 minutes ka 9 ke feditse wa rona maybe le na tla ba le moki so wa bona re installa ho ka ja hour vele if ke na gore e be late o be live ko teng ya o botla ke charge phone and then ro ba live bonang bo na ke tsore di so tse dintsa keng jo wa bona re like nna ke na le hela e no ba lo re miraka ke tlhokomelo wa bona re ke headraile mo bona noi e beterinyana bjang la yaka ne le rena ke na headline bona ka mo bo a ise ke ka ma ise ke ring ena le mafatlhanyana mara re tla ilukisa ke le tswai ke lona fela nna nka tshepa because a ke re lo tse snacks bashimane ke a le bona mabya le fela after mo ba itse ba nketse pila Mantlalanya, I love you guys so much. Ere ko itukisang and then yeah. Everybody stay shining. Ne, re tla bolela ere ke bona re kirang. Hae ere ko tlhapang, ha ona ntwe ke bonang, ko tlhapa no kar.
a fetsa ke le botse so ke kere he seno ke tima live ke tlhape ka wipe wa nkitse guys mara ke tlhapile mo sesfinya sa chifta sere ke no re ka wipe nyana ka re di ana like sefapano ka re hlahla wa ntlhalohanya like a ka bola motho ana late tse le lena le tsore le a biao le ira biao ile a menateng no se ke ikira ka rena ke motho mo betere ke tlo re tabatsa gore e re ko tlhapang ka yaka a go di tsena di fospinya guys re phinya le ntse re le ko Mzansi kwale grandmother a re a bona banyana ba pila ba di makeup meriri e re a utlwa sephinya se seng a tshaba bolela because a ba nanele ene e le bona or e le nna ke squares ka tla ka tlala guys ka tlala ne ish hawa jo ek thabile thata ne ek thabile thata jo ke tlolla ba re keng le thabo le tla ka sello o ya kae ke ya Mzansi everybody stay shining bye